Chibai le vek ule voin hi November ni som pakua ania Kuala Lumpur International Airport atangin Suvarnabhumi Airport Bangkok kan pandon ni Airlines company lartak Malaysian National Carrier Malaysia Airlines akan chuang don ni kim chang theng berin ronti ka tumanga atop thlengin min lo thlir sak don nia tuna hian Kuala Lumpur International Airport a kanom meka kanin check in chana kan thlo chu hun tur hi lailam darli le minute som ni ania tuna hian immigration hall lam kan pandon ani Kuala Lumpur International Airport hi Heathrow Airport London ti lawa chuanin thunzom na satber most connected airport ani to ani terminal pahni le satellite terminal omin runway hi pathum a oma terminal chung po ali ani na pui khop mai hei immigration ti filin security check kan ti zawa tuna hian security hold area chunga kanom to a ngai dor sang sang a oma hela hian duty free wine shop alo oma an zuar changkang hlom khop mai hei kan rila tram deuh to a thlo chu hun la hla deuh bok nen hei flight club a hian thil kan ei don ani tùy mèo ngang mấy cái này tùy hi mo chuan hei aerobridge train thlona kan lut dona so tilai miang so kan chuan tur hi ni kan chuan tur hi Malaysia Airlines flight number MH-774 ni in a thlona hi Boeing 737-800 ang chi kha ania thlona lian pa ngai ang kha ni chu an flight attendant te po an hmel thain mi lo dong song thle maya thlona chung po anuam viau mai hei Malaysia Airlines hian hetiang ang chi thlona hi an nei nuala passengers za somli pali phur thei turin seat hi an siam tlang pui ani kan tol chuak chana air hostess ten recitation an soi me kani hei ruaron mi chana so tilai mi so Batik Air le Malaysia Airlines thlona ten ni so kan thlok kang chana khu oil palm hun po alang hring le dup mai man kuma Malaysia Airlines thlona bo MH370 kha he airport atanga chuak thau hi ni khochen huai thlok chuak kan nia wange mani a thlona ria beng chengang reng hle mai hei chu ma jing phui muk maya tun hmalama an airlines lo che chiat to te ri ruaron oma ngai chungam zan lo deuh chum cha zual kan thlok chowa boruak a thiang ta dewe Kuala Lumpur atanga Bangkok inkar hi Dakar ni le minute som ni chung kan thlok don ani kan chuan thlona hian a seat ma screen ang kha om velova ma se ma ni phone a wifi connectin phone mangin in-flight entertainment ang khachu ayan thei thaw ani hei ei turan ron sem chana changthop fruit salad nuts te chuan thingpui siam na tur le butter te kai tur hi Malaysian cho scented rice le spicy tomato chicken ani
khu khu chonburi khopui ni in dinglam kila hian pataya khopui alang phalo deuh chia chia kan tum don hnai to e henglai hi chonburi area tholan in ka sia ini untuk mengelakkan sebarang gangguan kepada sistem navigasi pesawat. Chuan tuipui lama kan thlok let le a so kan pia son thlona dang tum ve tur lo om boka en thlona nge ni ka thei mai chia lo hian chuan runway panin kan hiam thla hret hret to in ka sia kan thlok niam ta khop mai khu te mi khu sports complex ni om takani chuan khu golf course ni om tak ka pu boka airport area chin kan lut ta in ka sia kan tum don ta tak tak e luang takin Suvarnabhumi airport Bangkok kan tum ta a Bangkok hian airport pahnih anaya Suvarnabhumi hi apui ber ni in hi baka hian Muang International Airport a bok ani so Airbus A380 thlona chong chi kha ka hmu e hetiang thlona hi ataka ka voi khat tu na ve thoni Suvarnabhumi International Airport po hi South Asia airport lian per ta zinga mi ni a aming hi Sanskrit tong ani dai amakang ren khop mai Suvarna chu rangkachak tina nia Bhumi chu ram land tina nia ti chuan Suvarnabhumi om tiom zia chu land of gold rangkachak ram tina ani deuh ber mai chu Tuan-tuan, puan-puan dan kanak-kanak yang dikasihi, selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Suvarnabhumi Bangkok. Jika berada di satu anda, pasangkan tali kelas dengan tanda isyarat tersebut di mana. The overhead compartment and remember to take all your belongings with you. You may now use a portable electronic device with cellular network for flying Malaysia Airlines a member of One World Alliance, and we hope you have enjoyed our Airbus A380 chu ahuna chu na lian hem nge mai Para penumpang yang telah diserahkan tali kelas terjaga keselamatan. Yes, correct. We've got a two-stage yellow in there. Yep. hei luggage unload na tur trolley belt an ron to chi a Okay, so he's crossed the wire up between his light. He's got these lights connected, these spotlights. thlona tangin kan chuaka kan tumram Thailand chu ron thengta swadi kha ti chu welcome ti na ni Bangkok thì lại tại ấy. Bangkok là lúc vào khai rồi PDF đúng. hian arrival hall lam kan pananga hei robot shot not na hu hian immigration ti na lam kan pananga kan baggage kan claim anga airport kan chu san thei to don ani immigration ti na lam pan tur hian thui tak ke kan kalani
tikhan immigration kan ti felta chuan baggage claim lama kan pheya hei helai information board hianin kan thlo na chuan na zirin kan luggage omna tur kan luggage on chuan na tur belt kha alain tar zela belt 19 hi kan bag lo chuan na tur ani nè lâu om der to lo bắt rang về kan luggage te kan la felta hei kan chuak to don ni heta hian nothing to declare ti teta na kal na tur kha lo oma declare tu kan nei len lo wangin kan tlang don ani security area changin kan chuaka taxi man tu kan book chop don ani henglai hian dor chi sang sang sim card zuar te travel agency te money exchange na te a oma heng ho hi taxi counter le travel counter te ni thom taxi kan biak fel hnuah te hian terminal chu kan chhuah san don ta hian hei kongpui hi an thuah thei thup mai hei hi kan chuan na tur Toyota van ania hetiang hi VIP van an ti mai chung hian chaina sakhop mai a chuan pon nuam viau airport train kan airport atanga hotel thlennan hian dakar chan ve MOI tamhret angai don ani khati zong khaniri phot che video.lia Bangkok khopui kan fanna te hun kan man dan te kan thlir ho le don nia tuna tan chuan mangtha le vek phot ule